Makhosini Camagu Lisidi Lekhanya Umhlambululi. Please don't forget to like and subscribe and also join i-membership channel yami. Kanti ngiyabonga kukhanyiswe nje ukuthi ayisiyabonga ngemfundiso. Umhlambululi uzosoloku kakhuluma ngenhlambululo kodwa ngiyaye ngilimale ngizokhuluma ngabantu besithunywa abatsheliwe ngesithunywa. Uma bangatshelwanga ngesithunywa babatshele ngokuthi kunedlozi eliphilayo, kuthiwe nawe uzuzifile ukuthi ya ngempela lesi sithunywa siyaphila kimi, ngiyaphupha kodwa ngiphansi kwenhlupheko. Nayo leyo iyingozi. Ngikhuluma inhlupheko yani kamoya. Uma uhluphekile ngokukamoya akukho lula ukuthi izinto ezinhle ezi-attract imali ukuthi zisondele ngakuwe ngoba uyadleka emoyeni. Iningi lenu kakhulu abantu abahamba nengelosi, abathandazeli, abaporofide bakusasa, niyadleka, imizimba yenu iphelile esikhathini samanje. Uyazibuza ukuthi udliwa yini, umoya uyadla impela ngoba abakwaziyo they using i-chance le abayitholayo ukuthi okay wena useseyinkingeni nomoya ophilayo kuwena, so kulaba shaya khona ukuthi ungasaphindi uphakame. Baningi abantu bebakwazi ukukhuleka, abantu bebaphupha, yonke lento ishabalele, awusakhona ukuphupha, uyakhathala, usindwa amahlombe. Every year ushaya ngento eyodwa and every year ukhala ngento eyodwa kodwa uthi uyaphuphiswa, uhamba nesithunywa, kunengelosi ephilayo, amathongo akho ayaziveza kodwa why enhluphekweni? Ngizokhala futhi nangamaNazaretha. AmaNazaretha wonke agcoke ingubo emhlophe, abahlambululi, abahloli. Ngizoniphakamisa namhlanje. Yebo, kuyafika ngangiwumNazaretha ngempela omhlophe ongahlanganisi idlozi. Kanti umkhuleko wami awukhona ukufinyelela. Izibonakaliso zami azikwazi ukufezeka nami ngicolise abangibonisayo ngoba kunamacala emsamo. Ngaloko amaNazaretha sewayaphithizela. KunomNazaretha wobukhulekeli ongena any design kashembe, oyi-night dress nje eplain. Kube khona umNazaretha womthandazeli omunye oneyinhlobonhlobo, uzomthola uno-green, uno-red, uno-purple, une-rainbow colors, naye ufola under amaNazaretha, ama-ranks lawo. Kube khona umNazaretha kashembe ahlukiwe, bona bafocusa strictly not emuthini, we understand, kodwa into zabo into zani ezihamba ngengelosi ngamanzi. Now amaNazaretha ayaphithizela manje. Abantwana besithunywa, abantwana bey'ngelosi bayaphithizela, umoya wabo awukhoni ukubhoboka. Listen to me, ngilalele. Ingelosi yakho ekudinga ulungise amacala omsamo iyakukhipha enkonzweni. Kuyafika lesikhathi lesi inkonzo vele le namhlanje kuphilisile ukuthi ukwazi ukuthandaza kodwa kuba nenhlupheko ethize, wazi ukuthi kuyafika la ingelosi yempande seyifune attention la kwamele ulungise ezomsamo. Yonke into kamoya ayilungiswa only enkonzweni, kakhulu ngikhuluma la kwaboporofite ithunywa ngoba ngithi seniyasaba ukuthwasa. Nami bengingasaba ukuthwasa ngiyini, to be honest, kubi. Kungani ngisho njalo? Uthola namhlanje
abantu abahlupheka kakhulu abantu abaneziphiwo, abanesiphiwo sikamoya. Umuntu uzokutshela the way athembe ingelosi yakhe ngakhona, kodwa deep down uyazi ukuthi akubhoboki. Kungani kungabhoboki? Inkonzo angeke ikuncede until izingenelele empandeni yakho. Now, uma ungumuntu wesithunywa wengelosi, angithi nizibiza differently. Ngelosi, isithunywa, sikhuluma ngento eyodwa. Now, lesi sithunywa lesi sizokushaya kenze njani? Sizokushaya kube usidlisa inkonzo phela. Ingelosi yenkonzo vele ingakuvezela. Ngithi niyabazi abo profite beyinkonzo. Yaqhamuka isalukazi, leso salukazi. Then shift enkonzweni, hamba uyonaka, hamba uyohlangana nomprofite ongasiyena ke manje owasenkonzweni, lo ozokupha yonke i-treatment yokuthi ulungise izinto zakho zanizomsamo. Kula-ke abahlambululi abafana nami banceda khona. Then after masowucolisile eyempande uzobuyela enkonzweni, then you will enjoy inkonzo. Now, awukwazi ukuthi ingelosi yakho ibhoboke. Mnazaretha, ngelosi sithunywa asikwazi ukuthi sibhoboke sinamaphezu kwamacala. Imisamo ngihlezi ngisho ngithi inezilwane, inamacala malati abantwana abaphunyukelwa iziso abangazange batholisise ukuthi le ngane eke yaphunyuka esiswini sami ithathwe ubani, umthakathi bani, abantu ababulewe, abathetshuliwe nani. Awukwazi ukuthi makunalowo macala emsamo wakho isithunywa sakho sibhoboke. Kukhona umuntu ohamba nesithunywa sempande esingugogo, kodwa ugogo uvela ngenxa yani ukuthi ngihlambulule ngizokwazi ukuqhubekisa umsebenzi wani wesithunywa phezu kwempilo yakho. So yinto manje efasile. Amanzi makube kunamacala emsamo angeke asebenze kuwena. Uzoziphupha zonke, uzoyiphupha inyoka yasemanzini enkulu nithi uthi unenzunza, uzophupha i-crocodile, uphuphe zonke, uphuphe ugogo, uphuphe, kodwa makunamacala emsamo khohlwa. Uzoya enkonzweni ujabule, kuculwe, kushumayelwe, ukubuya kwakho usazodleka emoyeni. Kugcwele iguli ey'nkonzweni zikamoya ngenxa yani yokuthi umuntu nomuntu kwamele akline la alala khona, la azalwe khona kuqala, in order ukuthi uyokwazi uku-enjoya ngaphandle. Awukwazi ukuthi uyo-enjoya ngaphandle uthi uyophilisa umoya ngaphandle. Nabo laba bamanzi bey'ntaba bazawucoliseka. Uchamuka nje emanzini, uchamuka entabeni, already sebakuskenile ukuthi Nkosi yami uza nesalukazi esingcolile, somyenzani. Ngithe ngizonishaya ngama-short manje. Ngikhathele ukukhuluma nani, anizwa, anilapheki. Ngishilo ngathi isithunywa uma unesiphiwo sikamoya esiphilayo kuwena nawe ozibonayo, kuyadinga ukuthi uzenzele unyaka owodwa ube thina abey'ngelosi ney'thunywa abamanzi, thina sisejele elingaphandle. Abaya emaphehlweni iy'nyanga izangoma zisephehlweni lani lasejele phakathi emagcekeni omunye umuntu. Thina sisafara siloku si-free. Isithunywa siyakhona, ingelosi yakhona ukuhluphekisa ukuthi ungabi nane-1 rand yokuyothenga esitoro, kanti siphilisa umuntu ophakathi ejele. I don't encourage ukuthi abantu abaye ukuyothwasa, but sengizama ukubonisa ukuthi siyaziyenza abantu bamanzi. Siyaziyenza namhlanje because of akukho lula ukuthi uzuyithole lento, zibuze ukuthi kanjani.
into isono ukuthi unengubo kamoya, kakhulukazi engihloniphayo uMnazaretha. Ayikho ingubo powerful njengaleyo. Namhlanje amaNazaretha abhizi ngamagobongo, nizolimala. Part 2 nizolimala. Izawubuya ngizoloko nginikhohlisa ngithi part 2 ngingabuyi ngayo, ngibuye nenye. Emakhosini cala nemsamo. Sikhona isikolo sikamoya, sivundlulula impande, sivundlulule ekuyisona isithunywa ukuthi sivinjwe yini amacala omsamo amabi. Now ngeke ngayi-highlighter kwi-video ngathi uma uzibuza namhlanje ukuthi lesi sithunywa lesi yini le ebophile ukuthi singakhululeki, nami singibusise njengabanye abantu esibabusisayo, esibavikelayo, esibayenzelayo yonke into. Now leyo nto leyo ikhostwa yini? Why nginipha a long video? Bengifuna ukunishaya ngidlule. Umuntu nomuntu, ya ithe ngisho njalo, umuntu nomuntu unegama. Masingathi isindiswa manje, usindiswa kwamele aphakame. Kufana nesigulo namacala omsamo abizwa ngamagama. Inhlambululo yani, inhlambululo kagogo, ugogo akahambanga kahle, wabulawa lapha esontweni, babanga isiphiwo. Ugogo uzovela ngengubo yakuleyo nkonzo athi uyigcoke kodwa akathi uye enkonzweni, indlela azokwazi ukuzilwela khona enkonzweni ngayo. Mhlazane sokufanele kuphakamisa isiporofiti, uyophakama ngaleso siporofiti ngoba khumbula ingelosi yempande eyabonisa lo owavula isonto, yena owenyama uyenza inkohlakalo angithi. So ingelosi yenkonzo yohlezi iphila ngokukhanya, kodwa umntanayo le embonise inkonzo angathwala eyenze okuthize. Now inkonzo seyaqala ilimaza ithunywa zabantu, idonsa inhlanhla zabantu enkonzweni. Then that's where the problem is. Mawunesithunywa esingafuni ukulawulwa, isenzani sizoyenza ukuthi ubhoreke esontweni, ungasatholi impumelelo kulake umoya sowudla khona-ke. So mangithi into isigulo nesigulo noma icala lomsamo libizwa ngegama, yebo isilwane, lesi silwane esiqhamukaphi? Ingabe usiphiwe ebathakathini, noma isilwane esibekwe umalume lapha, noma u-anti, noma umama or ubaba, ngenxa yokuthi uye yothwala wayolanda isilwane sesisemsamo, seniphahlela isilwane ninana. So masizolungisa amacala, lesi silwane lesi esiphakathi komsamo, not esobuthakathi. Umkhulu uphakama ngesizathu sokuthi umkhulu azange ashade, ngaloko angazange ashade uze wangena egodini nogogo, kwamele kulungiswe ukuthi kuhlanganiswe ini amadlozi. So inkulumo yakhona kwamele ibe specific, ungathiwa hayi ngoba nithi gogo ngihlambululile, uhlambulule ini, bekuhlambululane, aninayo i-answer. Thingiyeke